米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。以拉鲁玛伊达古乌拉努嘎瓦斯，主的爱在我们里面。萨利嘎嘎马布隆平安。马拉兹在吉达阿米拉亚多苏瓦的努嘎瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以萨卡兹在约翰尼。Saka sepat atipang saka pito atusir sualsa o ji ulahai atamtau i o wawa no kawas o mafanaai to kawas jingra saan。 约翰一书第4章第7节说，有爱的是上帝的儿女，也认识上帝。萨利嘎嘎奥o mipadalah kalay to ulah no kawas ko urip no mita o misa Kristo ay nahani o ulah ko binangan no kawas ura saka o ngaayay a wayway no mita i o pakay ni ay i ulah no falujo a mitlemak to maamaan。 我们基督徒的生命是活出上帝的爱，因为上帝的本质就是爱，所以我们良善的言行必须是在凡事上有爱心。米多伦吉达，我们同心祷告。Tapangau uulah isu saka mangalay kami misapuner to falujo mitluto to limuot isu mitlemak to maamaan。Ta uji ulahai ko kalu lemak no niam。 主啊，你就是爱，因此我们愿意在凡事上谦卑遵行你的命令，使我们的言行充满爱。Pakani i dalam anay ngangan tapang ji Yesus Kristo mitolon。 Amen。 Nanay mapalemer no kawas kiso。 愿上帝祝福你平安。